fili pension ya pressure obe komo no hoyini ni wa obe no ho share nyame adom me ni abanka o man yemfa no kranya adwuma ebi ni wa yema yenhu na me de migusu am extra manyofo me pa wo mu chew so mo hwebo se yi o wo mu hwebo se yi o na Ghana ni yenhye ne bo wo hye ne bo no oto abama wi a wa pa o minim wo kura obeje so na kan wa mo minim wo nsem nyanso mu no afa nkohye bo sika nkura wo nkohye ho bo na banyoni bia no a wo ba ne botai ne so obeku yai still obedi bidie nanso obotai so opese odi ekoburu baabi na wa hwe yi ana baabi apese odi ekoduro no situation bi amwa me akoduru ho me nim say MPP4 say omu wo ayi ya na mo kan say sasa bi di omachia tribone tribone omu ba bi kufo bi 2006 economic crash na Ghana awona wo hana backless ankasa awura fi say loan wo hono mo ne data na tu abu gas mayo enso na lamba gas mo omu fele gas no omu de aba efie no no di gas na no to the doorsteps 2006 so and omu yi omu ni free VRA and a doom so je bam doom so ne ba ya obekaya 2007 and a world credit crunch so de ne ho ba chimo and a fe petrol boss so peja ne mu and you must say so no so ne dey campaign ya na esa turn against you no yeah na do wie ya ba ya 2019 na COVID na onim say 2020 there ya to abama na wie be to abama ya o 2020 o ba win election ti o ma jojo o mo and they say the person de and a COVID dey bam ade awawa ho COVID Ghana ni obeka say COVID nya impact no onya no kwafo share even 2020 the upper matade atade o wan e kwa adwuma akwa sorry wedding no omo no mu deda funu ni sa ne ma ni nyira ye to disposable cap lo wan ko je ko fa ne me nkura we cap ni na na ye me ka wan e beto akwa party wan de me chono I know you kitikiti o na the impact of importers $3,000 worth of container a page mu 15,000 12,000 okofa ne ma ne ba wo so onye dey eno na yi for ne omu ayi ne omu ko American president Joe Biden say 10 big companies are in charge of containers boom and they made $150 billion COVID season and even now because container no almost said that at container no so it's a container 100 no more and now 50 no I catch us say oh maybe I think people are trading in containers and a container no find your money baswa or kwa yenye production bi ano de akọ enti o calculate ni bo na o di free hall ba ni nyina bo enti container o fa no 40 feet at $3,000 no Ghana ni ko China ne ma ba kwa $15,000 na me Father Christmas I was say me toto ne me dem ma na utuaka and aban no so antima se ne ma ye na dollar no so as a Usain Bolt and o akodru 8 enti me to ne ma 3 months ago 7.5 na se see a dollar drew 8 and you want to no or some calculated dollar near day at the tuso. This is our situation. And Ghana for me Britannia blind eye politically say you ever see a yaman yet to say yeah the enfao when our castle president want to be there. We find ourselves in a situation Nanado only how one send obedi before to me actually Magana for what you say. No more communicators no. Do they have it? Omoba na social media langas here dey bedi wata no dey offer but say you are not here to serve social media langas nipa dodo etie ene no social media for me yes enti yenka no kro ade ne nya yenka ya ye beka we are in a conundrum and we are in the doldrums eno paya ba ku ba ya odi bunkum twaddle kwat conundrum we find ourselves in the doldrums ya bo ame me ba pole dro bre me na ma Oman no un say me ntwa no but un say de ye no ye kura no ye boa e wo communication field e de abo yes sankwa men PPM yes ankwa men this year on be diu
ya abo amade obefa camera nim one fa Dem camera you nim late so baby anu. why not you say ya wada no yes enya update no sister fa go please you raba Bra go please eh ti wo pa mo be ana o ma ni what I said yeah I go to by order sit down akosia by order sit down one worry ye ye fa ntwe na so why you say ya wada no de be fa me off na enya adwuma we are no he bo ama transit why late transit Sisi de wo yimi ama. Me you madam you rafa. Oh my name. I don't know. Have you seen my face? Yabama. Look at me. Kwabra ya we so yare. Me hu na chepa me nim so yare. Obi akoyi dance me pia monte mu say the car is Yenti akosia. I was saying to you. Oh my medase na yes I am for some way king. Obi baka say I am for no enya de foforo afe na aba no kre. Sanse ebia di nka aba ye hunu se ne sitie pen. Ena mpanyfo baka say ehunu bi penti ena abo aserewa. Wo je ne ba agura no ayi na ni ato nkyenya bibia nti na no wanhwa na akwa akoda no. Eni nti no ye ne sa. Yeka no IMF no ayekọ no. Wo my Ghana no yetiase de. IMF no ankasa no yetiase. Okay. Amanyofo no ya ma ase IMF we no aye babekọ no aye hu ama Ghana fo ye mu ankasa hyehye wonom. Na wo man se mu yekuo na se executives ya wonom di kuo nanim. Se emu bi se secretary treasurer financial secretary ni ade e sore be kan asem makuo ma no ebufu a wo bie ni wonom obetumi aka asem makuo ma no bo ato mo yem se president a wodi animu e die na me ka de akosi so mampanyi na Addo yenim se covid ba ye mampanyi ni eka Ghana fo bom fellow Ghanaians de ade ade se bia na yete fellow Ghanaians so wona Ghana fo be kasa e ma Ghana fo hunu se ba bia oman no akwa akodru ne state ni nie ye ho kire ye an ho kire ne nye nkwa na abaye so ewiase amansa nyina ehunu bi na mom ba bia no mampanyi na Addo no wo susu se oman no enkwa nie Ghana fo gitum ye disan se wona ye mampanyi wona nim de ekwa ne de ba e no wono susu na ka ye betie ene ye di so pepepe enjafedi na asie se ye kwa IMF na Ghana mampanyi wontumi meka saye wonka bibi nkire oman no na omama na koma entumi ntwa wono yam woma wonim sese wodu obi ka na se nipa no e kare wontumi ntwia na se mpo fa phone na frɛ no ka gye sɛ menua nyantoboaseɛ ma me e kana yere a metwia na koma tɔ de yam sen se obɛfrɛ na wonfa eno kwa de wo hye na bufo na koma tɔ de yam papa se se obɛfrɛ na wonfa obɛfrɛ na wonfa na wo daadaa no sa ne bufo ohu sɛ woyɛ to ka kyerɛ ne sɛ meni hɔ so hu eno a sikura ase bibia na mom se wo fofo na wo frɛ no won frɛ wo kora no afrɛ no menua nyantoboaseɛ menim se mremu odin metwia wo kan de ama wa wo hu ne se e kan wonto wa adwenim na mom ayire a wo betwia nya na wonya nya bie enti mampanyi na de na mampanyi na Addo wo meka sankyerɛ Ghana fo de se de covid wo ye anu yi